Nipnya Sobhaya P. Shaka Pentecost Sunday. One Ninyamane but Shakri Lang Try. Daka Jingyaro, Baka Jingmane, Runkat, Baka Restoration Singers. But Kumju, Bagin Shakskore, Ktien ka U Blei, no Shakri, Jong Utrai, Apostle Ara Khongkrom. Blame Kirkhu. Kanigapor gila ka tiu lang to try. Kana kado do Chicago kidan, ka pirang pay the program. I U Blei, do bersih ko ju musle, kan pergo pi the bor. Ka jogu, pili ka roi lang to roi, revival fire for. Your name, let the fire fall. Set your wind and your rain on your wings of love. As we lift up your name, let your kingdom come. Have your way in this place. Let your will be done. Pour out from heaven your passion and presence. Bring down your burning desire. Yeah. Revive our fire fall. Revive our fire fall. Fall on us here with the power of your spirit. Father, let revive our fire fall. Revive our fire fall. Let it fall. Revive our fire fall. Let the flame consume us. Set a heart ablaze for Jesus. Father, let revive our fire fall. As we lift up your name, let the fire fall. Send your wind and your rain on your wings of love. As we lift up your name, let your kingdom come. Have your way in this place. Let your will be done. Pour out from heaven your passion and presence. Bring down your burning desire. Yeah. Revive the fire fall. Revive the fire fall. Fall on us here with the power of your spirit. Father, let revive our fire fall. Revive our fire fall. Revive our fire fall. Let the flame consume us. Set a heart ablaze for Jesus. Father, let revive our fire fall. Oh, hallelujah. We lift up your name, Jesus. Let the fire fall. Oh, let your Holy Spirit roll. Oh, hallelujah. We lift up your name, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Try to go over the edge and I got a thing to receive to make and hear the try and eat of the I got the edge to receive a code you make. We will make the temple try, skip the Pentecost to try in. We make the temple try, potentially. And to borrow with when you get the program to try Jesus. Hallelujah. Temple will receive a code you make, sit back to try. Oh, hallelujah. Kal eru men sin
kastang be ngas ngau yaga kawa ba kastang tu ngas ngau yaga kine kite iski jing dong jombi kadai kapor jing bantama sa shi sin atron heya jing isne hani oh sa shi sin atron wa ba in tun hani lagi draw tu mesti berkau jabe kan mensim kastang be ngas ngau yaga kawa ba kastang tu ngas ngau yaga kine kite kisiวันเป็นเธอมาเป็นคู่โดนดวงงานใหญ่เป็นดาแมนซีโอคีเนคีเทกิสนีจองอูแมนซีเทมันเป็นสเลย์ทรอยโอเทมันเป็นสเลย์จอดเดือดการปานีcho mình ăn bẹ có trói sẽ xin bắt có trói in U Blei cả trinh nhưng mình xin cho mình căn bắt ham bắt có trói luôn cái cho nghi quay có trói oh hallelujah in come sẽ xin bắt yo mình xin cho mình in come sẽ xin bắt có trói có bồ mình xin có cho mình hallelujah trói cũng có ba lan trói nghi U Blei mình trói trói Jesus sẽ xin bắt mình vẫn thầm mỏi có trói oh hallelujah Hallelujah. Try Jesus của nó play xoay cùng với mình. Play cho nó try cái gì mà ngờ cái gì hoài cái gì mà đi cái gì bao. Sẽ
spat drive in a blade, take a simple code, hangy, but a barrow could drive in a blade. Keep you could drive a quarter black, but hey, to Jesus. Amen. Pentecost Sunday balakirkhu nakabanta jogi baro haunus nem ara jararpo. Kabenta bangini kren hagani gapor kalonge shapang ka Pentecost katkum ka kamdi apostle alenong record baning kongadu ka basa. Shwabang in one shakani kabenta nginahapan ye petshua kamut ayu ka Pentecost balay laraki yakani kaski Pentecost har ka kitab Exodus nishem bahadin ka Passover lamb lani ka niyam jo ka jinglai ha Egypt aba ki kun Israel ke la mino na Egypt ba ke la poi halor ulum Sinai ya ka bo Moses uladon kalong san poski but hagani kaski la ai kashipokum how Moses but kaphalang yungiru siya ka Pentecost jong ka New Testament badin ka jingya pagimi palu Jesu la teno yo mensimba kud agaski ka basan po katba la raki ka Pentecost day hagato gapor but kapala pelong ka jing saji kan mau yeki arteli kini kiski balarake ya ka Pentecost ka ningkong hagapor yo Moses kala yailong ka jing raki ka manus nem degi hajas nem hadu ka testament barim laraki ya kini ka Pentecost no snem show snem Henry kam shom na wan rasatia ya kanu ka history ka makampala na malay julei kani tangkum ka niyam ka rukom bakat kum ka tagaan barka hukum bala penlong yeki penban ka Pentecost kapala jia hakas kamdi ka apostle na nong ka baar kalawan rasa ka way back ka history ka makamkraw shushu naman bahakani kaski Lateno book yo mensim bakud haga kamra ka bahaning shispar pomud kis senran ke yo Jesu ren kat be apostle ke yo yo mensim bakud bakani ke jing trade yo mensim bakud na du de kapor kala yai teng hadu kine kiski but hadu ka bakud jong ka ya jong ka balang ya ka bangi inventa kabalong ka ya jong mensim bakud Kabenta bangini pusan hagani kapor shaban point shagani ka contact jong ka kamdi apostle nang baar ni peswa ya ka jindan kam jo ben simakut but ya ka jinkular ka jo blei ka bau la kular limpa kinong ya tulpa katkum ka hukum katkum ka sam bat ka kitab jo ginoi tulpa layatu ani wadau joel ru hakaba hakatu gopor la ayo ben simakut tang hai ki few selected people le katu gani ki briu kabalong tang ye kelengdo ye kis ye kinong senshar bat ya kinong tulpa hapdeng ko kom de gopor u Joel le yeng mau la ong kat kom ke kitab Joel ala nong ako prado laipo ba hagis ki bakadu anteno buk yo mensim bakut halor kado baro om de tang katu kani Henry habaro anteno buk yo mensim bakut kani kala palang ya ka jumut berkat kabagi yo bagis Pentecost Lateno yo mensim bakut kakum ka kam di apostle kalanong ka ba ujomal yatu ya ka ka bajia andabo mensim bakut Lateno kamaningkong wang bagitan kiski anteno yo mensim bakut la ka do baro
ki kon shimrang ba ki kon kan tay ki dia tulpa but ki temen ki posniu ki jim posniu but ki sanga shirang ki yo i ya ke jing tu pao ki sanga kan tay ki yo i ki jing tu pao nanta ki sunran lani ki shukri shirang ba ki shukri kan tay kin yok ya omen sim bakod but on teno yaki agata gasi kata kadai ka jing tulpa dan kispas nem hadin jong kata layai kren Japan men bakud hadu kakam ni apostle ka nong ka baar but hadu menta ngini pai ka tu ka ni ka jiman kam jo men bakud haswa bagin wan sha ka Pentecost ka bala teno book u haide ski ya ka ba kisran but ya ba ha history jo ka barang la penkala ya ka jing pray ka crowd jo blay ha ka pertai shwa ba jisu wan sha ka pertai la ya tu pa de ki prophet ki non tu pa ba ay kren ya ka but la jia ba la ulong shisha jisu la wan but shwa ba men same bakod on wan sha ka pertai la ya tu pa ba ay kren na do kinontul pa ko mga omne hadu unang yatul pa Ioannis ng Pentecost hadu kajikai ng Jesus pang men same bakod hadu bagisenran ki apostle ki yung men same bakod hadu bagi apostle ki leban hikai yang japang ki yung men same bakod but kaleng le kaleng hadu gini kiski lahaban yay kren namar kani kalong kabenta ka bakong sane umen si makod ulang blay kung ba pipedang yo blay pa blay kon pidan kamro badang yo blay umen si makod yini pa kay mo Ioannis ukren Japan umen si makod Ioannis habaw penito Japan Jisu kat kum ka gospel Ioannis ka baningkong at kat an po kanday Wang kami ukon lang radyo blay yaw man kitno ay kapag jago pertay hatin ng ta ka Matius lain nong kat way bakat ar uong saya kani ba anda uwan mau un pen baptist daw men sim bakoy bat da kading kani kading ka mo kren kam de kading jo kadujo habang you on fire lani habang yung kading kamu setiap orang tep yo priusya do job Henry ke crunch pang ke dingjo men same akut ke dingjo play ke batano ye ke pop bat ke pen code refine ye ke jingem jo priu syak ke jinglong badala bat ke jinglong ke badap de ke bor ke jo blay le jo pen pau ye ke priu de ke ding war Moses yo i ke ding na ke launa no but aga jiwan jo men sembo ko iga skimba de kos la teno daga ding hatmo la shomalor way pa way de ki ngini abay menta sa ka way pa ka pang ka makumno u men sembo ko yu tray ka jingim jo jisu haga jingim jo jisu la yato bala punyo jisu daga Mary daga bor men sembo ko omne daga bor real Lakayo Jisu da kabor men si makod. Ulasan na kabor jo men si makod. Nanta din pauladap laipos na karta lapan baptist ko hawa Jordan. Bakar mo na mina ka jo ka jimpen baptist. Umen si makod ulawan hiraw Jisu. Baka ktien Ublei pa kabaang. Uniw kon ubait yaw mga sngobae. Hante Ublei pa na beneng. Umen simbo ko yuan u Jisu umi na wa Jordan kini layaw way kilong ke jingitre ki 3% ke bali on lene ki lay ki person hakaba kila yalong ka way kumalong ka met ka mensimba ka jiwan ti berkat blay pa blay kon blay wen simba kon but they are Lord kata bagi don kam yaw mensimba kon Ubalong Ublei haga jingem jumi.
Haning yo i anda ba u Jesu anda ba u Jesu ula yomat lani ula hikai ya kata ke tray jomen sim bakut ula ben pau ye ke ni ke wei ke jinjia bat ka bang yo i hani ha Bible ka gospel yo Matthews ke le number lai ke kon ba kan riu bat kan nyo haning yo i ba la tho ba ya u Jesu hatim la ben baptist u ben sim ko yo wan hau kata ka dei ka ktien ka U Blei nantang yo i Jesu a gospel Lukas ke le nong ba sa ba kon ka ba khat pra ba u Jesu i da la di wang u Blei pa u la ben slek ya nga ya ka ban ya lap ya ke gospel syaki badu ban ben pek ki bala matla ban pelai bersat bendi ban ya lap ya ke snam ba dapir kani ka jingkyrkhu ke dong Jesu ka ba upla ka ba mod da ka bor men sim bakut ka jing ula ban syakri un syakri ya ki briu ha ka pertai but ha ka jing trejo Jesu ha ka pertai lais nam syedeng la ben paulo e ka bor jong men sim bakut da u leng ba ke chi kai leng ba ka jing ki kamba leng ba ka jing yap leng ba ka jing mi pat bat ka ba paro ka dei da ka bor jong men sim bakut dei a Lord jong gani ka benta ka wei pat ka pan ka bang yo ibo Jesu ula pelut por ba bani kai japang men sim bakut haki jing kai jo haki soundly ki gospel kento aga lenong baning kong ka kam di ka apostle haki ta ka jing kai ka ba Jesu la hikai ni yo i ba la yo tu ai ki sunran de ka ba wang bang an tu wan show Blei ba ba won ai pi yo nong pentingan nandang do wan un hikai pi ke baro un ya lam ya pi she ke jing shi sha baro un ben kan mau ye ke bang la hikai pi nandang ong biang Jesuang ka bahaya nga bangan lekno namar anda bang la lekno utaw nong yarap un sawan bat la da ngan blek un naman bat anda bang la lekno ngan pa yo ta unong yarap ubalong uben sim bakut nantang yo i ke ne gospel Ioannis ke nong ba kan riu ke khot ka ban riu nantang ke khot ka ba pra ke ju ke nong Jesu wang bat andala wan mau un ben kendu ya ka pertai na ka benda ka pop ka hop bat ke jimishan nantang Jesu ong piang ye ki sunran ong ye ki ba ki dai ban yo piang yao men sim bakut nantang the gospel Ioannis ka nong ba nyau ka balai ban yo do lai ko dai wang no no basliang ai wan shana bo ni ai ka de jo ka chingem ka bo kren cha pau men sim bakut ba andala piang ye ka ta ka ba em kan tut no na po jopi Jesu terwai ka bayem arsin haki arbenta ya ka nom samaria wang ngan ai pa ka bayem ka ba kren sepang ka ta ka wel lani ka ta ka pung jong ka jingpenyem ka ba maka ka yo ha gospel Ioannis u Jesu kren sepang ka ka ba shleno lani ka wa ka ba tu kaba kren sepang men sim bakut dar yo priang kan tut na kadono jopi shaki wei pa ti kanom sasa tango well leni ka pung henry na ka pung kan kalalong ka waba daga bor jo men sim bakut ba kani ka dei ka wei na ka bo Jesu kren nang tau kren Jesu adin bo na mi pat na jinta wang hai ke sunran ga ko Lukas abu sauren on kha sau bu kandai wang ha kemi ngan pa pi ye ka jing kularu ku pa chunga
to yai anga Jerusalem tak andala pen kop ye pi da ka bor na dro kata ka dei ka emo Jesus kren ha gospel Ioannis arpo le nong kan ba arpo ba arpo a hatin ba la mi pat ulai kanu biang ke sudran ba ka Bible kong Jesus la ong yakini hakini sa jisipat wang longer jing sok kobo pau la pa yang ngarung pa api natawang ong biang yakini pat ula persat ki yagata ka jing persat jong kata ka jingem da ka bau ong to priang yaw men si makod receive the Holy Spirit. Kamkut ng gata, hatiin bawla don bat kisenran, sao po si hindi bawla mipat. Ulay ay penkan mau yukiban pediang yung mensimakod, pediang mensimakod, pediang yung mensimakod. Tadano ka kami apostol nang maningkong karbasan, kabuwang mo Ioannis, si Siyaw penbaptis yung pida ka Henry, on penbaptis yung pida yung mensimakod, sa kandias ni na dumenta. Ang may tanggata, o continue biyang lalupteng man kren hagad kuhat ka mapra. Wang, yakani, pagpapinyo diyang yakabor yung mansay makud. Anda, ulawan, hapo yung pi. Pagpapinlong kisaki, lani kinong plancho nga, ha Jerusalem, Judea, Samaria, badabakod yung mapertay. Kita gini kijing kren, kimangyo ina nuga por yung Joel, Ioannis ng Penbaptis, kijing kaya yung Jisu, kinikilalong siya, kasubjek kabadun ka maduga dagata, kabangimday ban burino, ikijing trayo mensimakod. Gimday ban sukren yung mensimakod tang agapor mo, penway jingasay, kijing U Blei pa jing ay yung Jisu, jislok mensim. Ba tanggata kampadbiang Henry ka don kam yengi ya ka ba nginahapan itu yung mensin makud baulang Blei bang don kam yung ba ya ka tagabor komba ujistu la banshay ban na kisanran ba hikay sa pang mensin makud dayan ni anda ba ujistu la kiuno shibanang Mentangin wan siya ka kamdi ka apostle ng mabaar kapaning kamado masaw. Panang tu la mention la nila ang bahagas ni Pentecost. Kat bakidang yadon lang ang kajilong kaway. Sis paar po wat kiyadon. Nagaway kajimot. Kila yay ni anta hatin ba Jisu la kiuno siya Kila tuway haga kamera baneng shiski ski lai ski sao san reunyo pra kendai ski kamdan jingkala Henry haga sni kabasan po hatin bau Jisu ya bau lamipat kabadai ka sni balarake ya ka Pentecost day lani na ka sni Pentecost haga ba ki jiu na kaleng kiri kilawan sa Jerusalem siya ka temple jo hera, ya ka banraki, ya ka Pentecost day. But di hangtan, nado dan step from now. Ka Bible ko ang, ken san, kal erba babeker tep, kalawan hagata, ka kamera ka ba kinatuay. But kading kalawan, halor uway, pa uway na ki, baro chispaat po mo, kini gading kalaklang hakay kita kiteliting kalaklang but baro na kila yung kren na ki way pat kitali habala pendap ya ki da umen sibaku but la ay bor ya ki da umen sibaku ban kren na ki way pat kitali kataga ni kajutray jo umen sibaku kajitulpaw Joel kalajia Kajia tulpa jong Ioannis ng Penbaptis, baan Penbaptis ipina kadimbo mensimakod kala ulang,
Kecing ikai jisui ke sebran bakin up adu bagan wan ke bor ne chong kala chia le ke por dina mar le ke dau kani ke sni Pentecost haga kam ju ke apostle kala long ke history kam mlashu ban pendam kala long ke jinjia kam crow habau mensi bakot la teno shaka pertai Como Jesus one hapdeng jong ka Old and New Testament shaka pertai kom tau ben simo ko la one na kani ka skip Pentecost. But nimla ban klet ba kani ka skip Pentecost kaya per na baro kiting celebrate ya ka Pentecost day hanadu Moses hadu kini kiski na market tay kiski kalong ka bakarpan kam nay tang niam garukom henry ka bor yu bersama koi kalawan ngakwa banapil siapi kalaban day ka Pentecost kaba pipen long mentagaski kalaban day ki ginseng kalaban day ki conference ki meeting ki bahe ki baret kalaban day ki ginseng convention assembly synod kalaban day ka no ki ginseng kabangilumlan Ken mau ini kawai la da ka bor tu ben simba kot kamdan la da U Blei don rengkat la da ka Shekinah glory U Blei kamdan ka sa tang hat ke lenium le rukam le ke jing pendek program le tang hat kita ki program ba ka balang ka don le bahangi bu le bagi penlong Dia Lord kata ni tuan kam kerki saja simpat ya ka Pentecost Jom ke kam ki apostle kabau men same bakod on one how way away kaban penkala ya ka pertai hi baro kawai yin yo iani ya ka way ka jingkali bagatagalong pilambanom hanga pastor ya tu yang ke ka bajia hakani ka skip Pentecost jo ka kam ki apostle no baar ka ka jingmi na ka ka benefit lani ka result jong kata ka skip Pentecost bali bagi hapan rakhi ban kren bali bagi hapan kren ban umensin bakoy baga Pentecost Shua kata kamjia Henry menta habang kren sa mga Pentecost ngimla ban skap jar kren umensin bakoy namade umensin bakoy umapenkladur yaka Pentecost Ngaya tuwa yupi, baru kiba one hapo Jerusalem ang nagapor, banraki ka Pentecost. Kila ino iya ka temple Herod, kila one ban yung snow, siya ka ka ba kini kisenran, kiyo Jisu ki kren, kinong kalilaya. Ka ka ba kile, dan benjo kiyong la buatwan, dan benjo kiyong la leklebi, dan benjo kiyong kanihikam day, kau jingle kau kumgani, balai ki alap, balai ki kren, balai ki tuai kumni, balai ki tuai ki telit, balai ki le shongshit, Shibun ki jingkan thok, ki bala wan persyai ki senran, dan step haba kiliok dia yung mensimba ko agas ki Pentecost. Henry ko waipat ko palakalong babaro kito kimo wan siya ka Pentecost Service John Kijiu Lani John na kijiraki Kila wan ban snaplot Siya ka jiyalap Jo Petras Bat kisenran Omdan bakot kila wan Bat anda ba kila wan kila snap U Petras ula yalap Simple message Ka kumor ka baro kila ban snoto Ka tanggalong Uneu Jisu leo kono Blei Uba pinasanan na Ula mipat na jintep Bat ganigin ay kaboro Bin same bakod Bat kayo anda Haba kila le Iya gani layalap Bat lawanan ta baro kibreu Day hanta bala lumlang Bat the Bible kala yatu Bao Petras uang Kaniga day kula pendep Iya katagi tulpau Joel Kabaar, kisenran kala dap na kabor mom dansyo kajing shakti ngaki. Kabalay, bat kumta kay kamanchiya, Petros la lap, Henry la interpret da umensin bakoy siya ki kasantali ki ktien, hagaba ki brave mo wan na kibabun kiri kapor, kila yo ajimpen kando, habang nagtado umensin bakoy. Dan nung wana Rome, but don gitu kiba lepay kala penyengi kabalang hantu harom. Nang tanyo isusyo ka Bible kiya tukulong bau Petros
Kat bau dang yalap umen sin bukul na kita hay na Jibril bat kila net ye ke ktien ke kabagiyos ngau la pen baptis ye ki hay ka tagas ki kumbalaya jar ki mensim la pen yeso siya kapalang kabalong kamen ukres hilaban kali kumno la pen baptis laya jar hay ka jugas ki na kapenam haom kalong kabala ado ki ski pon ba ki jing pen baptis ki chia but kani ka bor jo men si bakut la khai ka balang ha ka si Pentecost ba kalong ka jing tray ka ba crowd ba ka bor jo men si bakut kala peteng nanta ka ba gong kini la yo ye ka jing pen baptist ba kila pen so sha ka balang ka medu Christ ba kila yaine ka jing ka apostle ha ka jing selok ha ka jing kyrkhu ba ru ha ka jing duai Bat kini kala sepriang nang takam kot nang kata kini kinong yalap bat kibangai kidikon na po Jerusalem habala pen sepret yaki kila lensi Judea ko mupilek bat kapau dang yalap kila piang Jibril kila piang yaw Jisu kikamba kila chia Ioannis Petros yo snow na Jerusalem kila hiar je Samaria bat kaya kaba kila lek kenang ban pentik na ba baro ubalang ngai tau Jisu udai ban yo piang yo mensimakut kunta kila tuai bat kila yo piang yo mensimakut kat kung kam apostol pralenong kan khot ba khatsan ba khanriu hadu ba usiman nong le bertong uyo I da ka batua yo piang yo mensimakut na mar kila kren ki way bat ki tali bat kani ka por kala pen shayong what yo nong le jedu mentor nang tam dei tang ka Bible ka YouTube nang tau Petros ula le chegin to Cornelius hamala khots ko ya u ba kan bau dang ya la teno yo mensimakut what hati gentle ki bang Pante ban duai ban crowd U Blei kila kren ba kila ban crowd kila yo mensim makut nadu ka kam di apostle nang besapo pra hadu bo Petrus wang kini yo mensim makut kim dai ban sangen no ban pen baptist dai ban pen baptist yaki bat kila yo mensim makut kumju kumni hada si Pentecost kaju kini experience ka try ba ka bor mensim makut ka try Shusung yo o Paul ula lent apo Ephesus kan kung kam di apostle kala nong makat kandai kala kon ka adu bandriu ni shemang tu bo Paul andaw la Paul le kendo kat amut ki ramba kimene ki senran jo Ioannis la pen baptist but ka jingkali ban Khongkrom pilap dia yo mensimakut kita yo ngim yos no ngim tip la don ne but uang Hakanola pen baptist yapi but yo Ioannis Paul wang dan kamen pen baptist how Jesus Christ dalam pen baptist bukti yaki kliok dia mensim ko le krene ki tale matmai bat la stang ban ya tulpa bat la pen yengi ka balang na Ephesus dagi khat armor ki rangba hagadu por kini ki la pen baptist arsin Ioannis bat aga por jong Paul hagar tenga do Jisu ino kani kala chia omdei tangani kani ka jing try do mensim ko Paul rato hat stishi nong koren kala nong ba khatsao nang ta ka stishi nong Rome hat nong ba pra ba ki way ba ki benta hat kala tia kala nong kabasan nang ta Tertero Paul stang man tu now Judah and kot ba arpo le tuch pang mensim ko but si ona ka New Testament la pen scam da kijing bukrenti daw mensim makut hagaba barok gidan kamban priang yaw mensim makut kamot ka Pentecost ka don kam bapin experience way per way halu bo Paul wang tuwai o mensim tuwai ka ji shempang tuwai o mensim tuwai ka ji shempang halu bo Paul wang piyok dia ki jing ai o mensim kendai li ki jing ai kendai li ki so o mensim halu bo Judah wang tuwai o mensim la da pin day ka jing ai ka makut but si bon ki jing kantu na ka Bible but if day but priang o mensim makut kamat you don come but experience and you sin but ya ka Pentecost
hakan singem ka jo pi bat jonga ai ba kani ka Pentecost menta kan long ka ba pala ya pi ba kani ka ski habo men same ba ko ba long blei on one po jo pi after Paul long pi long the temple in song jo men same ba ko but yang yo men same ba ko hakan ka por hakan no ka jeka ka ba pi dan Padiang yo men sin bakod hagani ka kalamat ben mod ina ka jingduai ong ablay hakartenga ng Jesu ngawan shamay banong mabikipop jonga batru banong padiang yung akong bangalong bat nga ngayon po Jesu layap na kabantagi pop jonga bago men sin bakoy yo molecular uday na kabanta jonga kung tanga pniang na kajingay hagakarteng kajaw Jesu. Ngatuay, ablay ngatuay karteng o Jesu. Bagito bago kibiyos nawing ini kajingikay. Ay bakin yop diyang yawman say makod. Ay baka Pentecost kan long at kimenta. Kabaka jingam jongke kan long ka history bom lasyo ban pendam. Daga jing pray yawman say makod. Ngatuwain tayo mapang masyitong kinyo kia. Ngatuwain tayo majanjay makusway kinyo jingpalay. Ngatuwain masyate siya kung how satan jingmen masniw kinyo ika jingpalay. Ngatuwain ika jing tenabok yawman say makod. Haga dono jongke. Haga yiga san maga jingam. But hagari barokaway. Matuway garibaya when say makod kan pentumay how way away ko drive it. But hagari baraka pertay barokaway. Such a sin but the Pentecost kan one. But katagan nung nakaboru when say makod. Hagakartay mo Jesu ngaduway. Amen.